Hi. Danas ću vam pokazati kako da stavite profilnu sliku na YouTube. Odete na Google i pritisnite onu malu sličicu gore. Onda idete na upravljajte svojim nalogom, pa odete na malu sličicu gore. Postavi profil na sliku, sljedeće. Pa onda izaberi sliku ili snimi sliku, zavisi. Onda idete na galerija, ovo gore što piše, i izaberete bilo koju sliku. Ja sam na primjer izabrala ovu gore, ali vi izaberite koju hoćete. I sad imate sliku. Bye!